Gdje ste ljudi? Moje ime je Flameman879, danas ćemo igrati jednu igru na serveru, zove se One of the Chamber i izgleda mi se zamrznula igra, ali nema veze, tu je Nindro! Ćao. I evo ja sam već umro, znači ovdje imate jednu strelu, gdje pa Nindro? Evo ga iza tebe lik! Headshot! Ovako ubijate s jednom strelom, za svaku strelu dobijete jedan... za svaki kill dobijate jednu strelu. A jedna strela ubije igrača, tako da taman imate da ubijete jednu igrača jednu strelu. Strela ubijem ovoga lika. Ko vodi? Nemam pojma, ne mogu se da gledam dok ubijem ovoga lika. Sačekaj, ubio me. Nema veze. Vidi ovoga. Ne. Dobro, mrtvo. A, to si ti. Izvini. Dobro. Evo ga neko na internetu. O, ne! Dobro, upucao sam ga. Vidi ovoga. Što? A, evo kako. Ubio ga. Imam dvije strijelce. Što ovaj radi vamo, pored tebe? Što nešto koči. Evo ga. I meni koči, Imam dvije strijele. Banja. Ja imam još jednu strijelu. Stani joj iskoristim je taman. Headshot. A imam jedno srce. Ovaj jedan ima 0 kila sam me. Vidi ovoga. Headshot. Ubio sam još nekog, imam dvije strijele sada. Ne! Ubili smo jednog drugoga. Ja sam... Imam 5 kilo. Propušio sam. Što si rekao? Imam 5 kilova. Banja, ja imam 8. A neko lik 18, brate. Ove ispred mene. A nemam strijela. Bjež. Bravo. Pogodiš. Svaka čast. Pogodiš. Što ti je malo čudan sada mikrofon, što ti se desilo? Nemam pojma. Sigurno od interneta, do Skype-ića. Kako? Šta bi ovo? Nemam pojma. Završila igra. Jeli? Već? Pa evo sad. Evo, Mislija se još ovo dugo da traje. Ajmo još jednu. Ajde, sad ćemo da još jednem. Nemam pojma šta ti je smikrano, ali jedan put je počeo loš kvalitet da ide. Nemam pojma. A to ti je sigurno da mogu internet, znaš kaki je, raspada se govno žešće. Gdje je početak ovog parkura? Evo, počnem sada. Odlično. Eno ga, promašio sam debil. Ovaj brat ima milion strela, nikog nije ubio. Cheater žešći. I ubijam iz 2 udarca, 3. Jo. Kakav cheater? Vidi ubit ću ovoga, neću. Neko vidi. Ja se zalažuje. Hitler, metav si, Hitler, čao Hitler. Ono si, izvini, stvarno. Izvini, nisi htio. Upica me, izvini. Imam 1 kill, Ja imam 2 kila. Ubit ću ga. Ne, promašio sam. Vidi lika čega je. Umri. To on dobro nekoga je upucao, ali ja nisam tako. Vidi ovoga. Ne. Ovaj Tera je cheater, žešći. Zašto nam zapadno neki cheater, jel, ajde. Tera, čije si Tera? Ne, ja mislio sam da je ono igrač. Čaba sam potrošio strelu i ovaj Tera me ubija ovdje. Ubio sam ovoga Hitlera. Hitler, ja sam je par puta ubio. Gdje je on? Koji je on poredo? Otišao je Hitler. Nemam pojma, ja sam ga ubio... Ubio sam još nekoga. Evo penjem se po Evo ga Tera, da cheater. Ubio sam cheatera. I ubio me opet neki Kiki. Ubit ću ovoga. Zamrznuo mi se. I mene. Ja sam treći, Ne, Tera me ubio. Ne mogu da... vidi ovoga. Vidi ga gdje! Ne. Umrao sam. Stani ubit ću. Što mene što nešto koči? I mene isto koči, ja sada mi je zamrznuto. I mene, ovo je nešto... Ma to je do servera sigurno onda. Tera, cheater, da cheater. Ne mogu. Ne može, Tera 19 kilova, ja 8, drugi. Završilo. Jel završilo? Jeste, Tera opet pobjedio. Sada napišem. Tera, you are Evo, počinje nova igra. Dobro, još ćemo ovu rundu i onda ćemo da završimo video. Naravno. Ok, dobro. Evo nas. Ubio me već. Evo ga neko.
Ne, nisam gubio. Već sam dva, već sam dva. Nisam gubio. A, ubio sam ga, odlično. Headshot, brate. A ne, dva. Ja sam mislio da treći. Tera, čao Tera. Ubio sam Teru. Ja, on ima 4, ja imam 3, evo ga neki vamo. Ne. Zašto sam ovako smatan? Vidi ovoga. Glava mu je na opačke. Ubio me. Lošo mi ide baš. Kako 1 kill? 3 kill. Mrtav. Ovaj Tera, brate, žešći cheater. Tera, ne! I ja njega i on mene, bože. Ne. Ajde, oći ovoga, ne! Ne! Vamo, nazad, imam pol srca, nazad moram. Pogoda, koliko sam? Dođi vamo, Viktor First, nemam pojma kako se zove. Ubili smo se zajedno. Na 4. mjestu i vidi ga gdje je lik. Ja sam drugo mjesto, drugo mjesto sam ga, čini mi se. Drugo mjesto sam, Banja, brate. Ne. Ovaj lik opet, što smara, imam... Gotovo. Ja vam sam htio da kažem koliko imam se. To, majstere, Nikola. Ne. Zamrznuto mi je. Imeni, ne vidim koga sam udario. To je do servera. Ovo si ti bio. Gotovo. Ko je pobjedio? Nije. Ko je pobjedio, kaže? Tera, opet cheater, naravno. Ja sam drugi. Napišem opet da cheater. Da im šta će onda kaže ili ona, nemam pojma. Ima još jedna runda. Ima i to. Onda ćemo još tu. Dobro, počne 3, 2, 1, idemo. Kill. Trebao bi da imam kill, ali meni... Ja sam ga ubio. Trebao sam, dobro, evo imam kill. A ukoči se meni, ja nemam nijedan. I meni, brat. Se ukoči. Evo, ponovo sam. Tebe sam htio da... Mislim, htio sam ovoga ispred tebe, al... What? Što se ovo desilo? Nema veze, nemam pojma. Stani, idemo, pali. Jesam ubio sam ga, Teru sam ubio. Ajmo flame, ne! Što sam nespretan. Idem ja ovuda gore. Pa ću odavdje, ovo mi je prednost. Ne, kako sam full ovog lika, brate. Tačno mu je, mogla bi ga okrznut strijela. Jezban Indro, iza tebe! Ne, ubila me žena. Ja sam treći. Luda žena udara. Drugi. Budi oprezan, luda žena udara. Ne, udario sam te slučajno i Tera me ubio opet. Tera. Nemoj da ja teram. Imam samo 2 kila, 3 kila. Aš kako? Kako, brate? To! Evo, luda žena. Evo, ona žena udara. Budi oprezan. Sad ću dobijem. Ubila me luda žena. I ja nju. Ja sam drugi, imam 11 kilova. Vonja, car, 12 misliš, meni piše 12. Sad imam 13. Ubravo. Imam 14. Mene ubit. Vidi ovoga, ne! A vidio sam ga u zadnjoj sekundi. 16. To, brate, rastoraš, prvi si. Ja, 17. Bolji si od Twittera čak. Ne, umrem. A gdje ste? Imam ja 3 srca, evo me. Uiii. Ja, ovo ima 18, ne, to mi ne treba. To, kill. O, izvijeni. Ja sam tebe slučajno, mislio sam njega, izvijeni. Ne, nije bitno. Op. Ubila me. Imaju 2 luda ženi, ne mogu da se... Ja imam 19, ali ne mogu da se vratim. Pobjedio si. Evo ga, pobjeda. GG, good game. Dobra igra. Ima li još? Nema. Ima li? Ima još. Još je ovo dugo, hoćemo li još ovo jedno? Ajde, ovo je zadnje. Da. Kako ih obećavamo. Evo ga ova Tera, GG. Kaže Tera, GG. Ajmo, još jedno, ja mislim da je dosta. Jedan, ne, počele, ne. Ubijam nekoga, ali ne mogu da ga udarim, brate. Pa zašto mi koči ovako? Makar sam dobio kill, dobro je. Nisam prvi, imam 1 kill, ali nema veze. Eno ih. Headshot. Ubio me. Ja sam... Treći sam, Tera je prvi, ti drugi, ja treći, brate.
Čuvaj, ja sam. Aj, izvini. Evo ga, neko iza tebe, dvojica. A, ubio me. Makar sam jednog ubio. Ja sam drugi. O ne! O ne! Odmah, hvala. Markus. Gedrakt! O ne mogu da ga ubijem! A, odmah sam. Jo. Ne, ja sam. Luda žena! Yes. Pijena Kozica. žena! A, ubije! Ubili smo pijenu ženu i tera me udija. Tera tim, brate, tim. A neće tera tim. Ja ubio ovu Neće, ženu. tera me tera! Tera me tera da Joj! ne budemo tim. Tera me tera da ne budemo tim. A, ubio me tera. O, ubio. Ja sam treći, jo. Vidiš što sam fullo, jo. Bro. Vidi, tera gubi. Ajmo da ubijemo ludu ženu koja udara, O, tebe sam ubio, izvini. Jo. Jesam li, nisam. Ja sam treći, imam 13 kilova, jo. Ja imam samo 4 kila, brate. O ne, luda žena udara. To ubio sam ludu ženu. O ne, dolazi ludi muškarac, pijan. Evo luda ženca. Aaaa. Zašto me koči? Ma koč, ja bi ubio ovoga Viktorov First, ali... Jo, ti si. Dobro, umalo te nisam udario. Ma jesi, neko me ubio pošto sam... Gotovo. Ali ima još. Ko je pobjedio? Ima još, ali nećemo, brate. Dobro. Nećemo. Ajmo Aaaa. završimo ovaj video, dođi pored mene. Čekaj, gdje si? Aha, tu si. Hvala vam što ste gledali ovaj video, bila je baš dobra zabava, molim vas lajkujte, komentarišite, subscribeujte i tako. Nadam se da ste uživali i pozdrav Nikola. Ćao. Ćao.